Kapoda wantiere weche motudre kod siasa. Wairo ni jotend duond bura mar ANC owacho ni duond bura no ok biriwore gi duond buche mamoko, kata kamano gibiro dhi mbele gi bedo e bwo kweth mar Kenya Kwanza kana giloso e boma ma Kombani mayudore kaunti ma Kwale. Romo margi kod jokanyo mag Kwale, jagoro mar duond bura no Omboko Milemba kod jakoma margi Kelvin Lunane oyango ni gibiro siro jatend piny William Ruto dok e tama mar ariyo yiero ma biro kendo yiero Mudavadi mondo olar komno higa mar 2032. Gimedo ni gibiro dhi nyime kod chung motegno kaka duond buche mamoko ka gitimo ikruok ne yiero mag kor gwenge dwe mar 6 higa ni. Kitu ya kwanza ni kwamba chama cha ANC hakitafungwa. Kitu ya pili ni kwamba tunataka grassroots recruitment. Kitu ya tatu ni kwamba tunaenda kuitisha election. Election board itakuwa inatoa notice kuanzia tarehe 4 mwezi wa 6 kwenda mbele. Chama cha ANC kitakuwa na election. Tunatafuta marafiki ili tutengeneze mwavuli mmoja ambao ni mzito, utabeba Wakenya wote pamoja. Mwaka wa 2027 wafuasi wa ANC na viongozi wao wote wanaunga Mheshimiwa William Ruto mkono. Sawa sawa. Na unajua mwanaume anaenda kuchukua hii kitu. Hapa juzi uliona mambo sijui uchumi nini. Dola inakuja 127. I can't believe it kama Omboko Milemba because ilikuwa imeenda 187. So hiyo difference ni kubwa sana. Alafu utaona hii mafuta pia itakuja chini. Sababu dola ikikuja chini, mafuta inakuja chini.